urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu uregwa ibyaha birindwi atanga impamvu 8 asaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyateshwa agaciro agakurikiranwa adafunzwe. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwerekana ko hari impamvu zikomeye zituma akwiye gukurikiranwa afunzwe nk'uko byemejwe n'urukiko rwa mbere. Ingabire akurikiranweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Mwiburanisha ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire ryabaye ku itariki ya 4 Kanama 2025 uyu munsi wo kuwa mbere, Ingabire Victoire yabanje kubibwira urukiko ko nubwo yunganiwe na Metere Gatera Gashabana ari nk'amaburakindi kuko atunganiwe uko abyifuza, kuko yari yasabye ko yakunganirwa n'umunyamategeko wo muri Kenya ariko ntiyabona ibyangombwa byo gukorera umwuga we mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingabire Victoire wari wambaye impuzankano y'abagororwa afite umusatsi wa naturel na Metere Gatera Gashabana babanje gusobanurira urukiko ibaruwa banditse mu gitondo basaba ko ibyo bushinjacyaha bwasubije ku myanzuro yabo y'ubujurire muri systeme byateshwa agaciro kuko babishyizemo mu ijoro ribanziriza umunsi w'iburana saa 3:06 z'umugoroba, uregwa akaba atagize amahirwe yo kubisuzuma. Metere Gashabana yashingiye ku ngingo ya 75 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ijyanye no kumenyesha ukekwaho icyaha dosiye ku ifungwa ry'agateganyo, ndetse n'iya 87 igena uburyo n'ibihe by'ubujurire ku cyemezo gifunga cyangwa gufungura by'agateganyo. Avuga ko ubushinjacyaha bwagombaga gushyira muri systeme umwanzuro wabwo byibuze hasigaye iminsi 5 kugira ngo uwo yunganira abisuzume, bityo ko uwo mwanzuro wabwo wateshwa agaciro. Mu gusubiza kuri iyi baruwa, ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo bwakoze biteganywa n'ingingo y'184 y'iryo tegeko ivuga gusubiza umwanzuro w'ubujurire igira iti: uregwa mu bujurire akora umwanzuro mu buryo bumwe n'uwajuriye. Umwanzuro wo kwiregura usubiza kuri buri kibazo hakurikijwe urutonde rw'ibibazo byagaragajwe n'uwajuriye n'ibyo asaba urukiko. Ubushinjacyaha bwavuze ko iyo ngingo itateganyijwe igihe ntarengwa cyo gusubiza ku mwanzuro w'ubujurire, bityo ko ibyo bwakoze bitanyuranyije n'itegeko kandi ko izindi nzira ziteganywa n'itegeko zo kumenyesha uregwa byibura mbere y'iminsi 5 byakozwe mu rukiko rwa mbere. Umucamanza yavuze ko iby'ubwo busabe bwa Ingabire Victoire n'ubwo umwunganizi we urukiko ruzabisuzuma rukabifataho icyemezo. Gusa Ingabire Victoire Umuhoza yahaye urukiko impamvu 8 zatuma afungurwa. Nyuma yo kujya impaka kuri iyo baruwa, urukiko rwatangiye kumva Ingabire Victoire Umuhoza asobanura impamvu 8 yatanze zatuma afungurwa by'agateganyo, icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kigateshwa agaciro. Impamvu ya mbere, Ingabire Victoire yagaragaje ko ari nayo yise iy'ingenzi bayise kutubahiriza ububasha bw'urukiko bukwiriye, aho yagaragaje ko hakurikijwe itegeko rigena ububasha bw'inkiko. Bavuga ko Ingabire Victoire afatwa ingingo ya 106 yashingiweho inyuranyije n'itegeko nshinga kuko urukiko ari rwo rwategetse ubushinjacyaha kumukurikirana aho kuba ari bwo bubyibwiriza. Ingabire n'umwunganizi we bagaragaje ko nyuma yo kubona iki kibazo baregeye urukiko rw'ikirenga basaba ko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga ingingo ya 62 yakurwaho. Basaba ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rusubika iburanisha kugeza urukiko rw'ikirenga rubifasheho umwanzuro, ariko urukiko rurakomeza ndetse rufata icyemezo ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuri iki
ubushinjacyaha bwagaragaje ko nta cyari kubuza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuburanisha urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuko uretse kuba Ingabire n'umwunganira batigeze bakurikiza amategeko ngo baregere ingingo y'itegeko inyuranyije n'itegeko nshinga, urubanza rukaburanwa ndetse rukanapfundikirwa runakanafatwaho icyemezo. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuva igihe yafatiwe ku itariki ya 19 Kamena 2025 kugeza urubanza ruburanwa ku itariki ya 15 Nyakanga 2025 batari bigeze bagaragaza icyo kibazo cyangwa ngo baregere iryo tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga, ahubwo bikagaragara ko ikirego bagitanze tariki ya 17 Nyakanga, bityo ko nta cyari kubuza urukiko gufata icyemezo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Bwagaragaje ko urukiko rwa mbere impamvu rwashingiyeho rumukatira gufungwa by'agateganyo rutashingiye kuri iyo ngingo, ahubwo rwashingiye ku mpamvu zikomeye zagaragajwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho ibyaha akurikiranweho. Impamvu ya kabiri Ingabire Umuhoza yatanze ni ugukurikirana icyaha cyashaje, aho yavuze ko hari ibyaha ubushinjacyaha bwamureze kandi akurikije ibiteganywa n'itegeko byarashaje. Aha yavuze icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha kiri mu byaha byoroheje kuko gihanishwa igifungo kitarenze amezi 6, kikaba ubusaze bwacyo buba nyuma y'umwaka umwe, kandi kikaba ari ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru ku itariki ya 12 Ukwakira 2021. Ikindi cyaha yavuze ko cyashaje ni icyo gucura umugambi wo kwigaragambya, akaba yarakibajijwe muri 2021 ndetse imyaka 3 yikurikirana ikaba yararenze, bityo akavuga ko nacyo ari icyaha cyashaje. Maître Gatera Gashabana yavuze ko urebye no mu mwanzuro w'urukiko rwa mbere umucamanza yavuze ko nta kigaragaza ko wagerageje gukora ibikorwa nk'ibi bitaba bikimurimo. Avuga ko ibyo ari ibitekerezo bwite bitari gushingirwaho kuko atagaragaje ko ibyo bitekerezo akibifite. Mu gusubiza kuri ibi, ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo byaha bitashaje kuko itegeko riteganya ko igihe cyose cy'ubusaze bw'icyaha gitangira kubarwa kuva igihe igikorwa cya nyuma cy'icyaha cyakorewe. Bugaragaza ko ibyo yatangaje n'ubu bikiri kuri YouTube bityo icyaha kitarasaza. Impamvu ya gatatu, Ingabire yavuze ko hari ibyaha byashingiweho kandi ubushinjacyaha butarabitangiye impamvu zikomeye, ari byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no kugirira nabo ubutegetsi buriho. Yavuze ko ubushinjacyaha buterekanye aho ibyo bikorwa yabivuze, bityo aho ibyo bikorwa yabikoze, bityo ko nta mpamvu zikomeye zabyo zagaragajwe. Avuga ko batanze impamvu ku gucura umugambi wo guteza imvururu muri rubanda kandi icyo cyaha atarakirezwe. Yavuze ko hashingiwe ku buhamya bwa Gaston Munyabugingo watangaje ko yari afite iyo migambi, ariko avuga ko hatari gushingirwa ku buhamya bw'umuntu wakurikiranweho ibyaha ndetse akanatoroka ubutabera. Ikindi yavuze ko nuko amajwi yashingiweho ngo yari yafashwe binyuranyije n'itegeko ndetse ko ari ayashingiweho, kandi Ingabire avuga ko ntaho ahuriye nayo hayabitabiriye amahugurwa. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko bwagiye bugaragaza impamvu zikomeye kuri buri cyaha bwamureze ndetse ko ari nabyo urukiko rwashingiyeho rufata umwanzuro. Ikindi bwavuze ko mu buhamya bwa Munyabugingo itegeko ryemera umuntu wese ufite uruhare mu cyaha ashobora kwibwiriza akaba umutangabuhamya kandi ubuhamya bwe bukemerwa. Ku cy'amajwi, ubushinjacyaha bwagaragaje ingingo ya 20 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Amajwi yafashwe n'umutangabuhamya kwari ukugira ngo amenyekanishe ibyaha biri gutegurwa bigamije guhungabanya umutekano, bityo ko atari kubura gushingirwaho nk'impamvu zikomeye. Indi mpamvu Victoire yatanze ni ukuba urukiko rwarashingiye ku mpamvu zikomeye
atagaragaza uruhare rw'uregwa mu gukora ibyaha, aho yavuze ko ku bijyanye no gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo hatagaragajwe uruhare rwe, kuko amahugurwa yavuzwe yo guhirika ubutegetsi mu mahoro ngo atayitabiriye, nubwo yitabiriwe n'abantu b'inshuti ze cyangwa basanzwe ari abayoboke b'ishyaka rye ritemerwa rya Dalfa Umurinzi. Aho ubushinjacyaha bwerekanye ko Ingabire ashaka gutandukanya itsinda ry'abahawe amahugurwa yo guhirika ubutegetsi n'ishyaka rye ritemewe rya Dalfa Umurinzi, kandi atari byo, kuko hari n'umutangabuhamya wakoraga iwe yahaye uburyo bwo kwitabira ayo mahugurwa, amubwira ko ariyo kwiga icyongereza ngo yayageramo agasanga nayo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi. Bavuga ko nta kuntu aya mahugurwa atarayazi. Ku mpamvu ya gatandatu, aho Ingabire Victoire yavuze ko nta mpamvu urukiko rwa mbere rwashingiyeho ku cyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho, ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari message yandikiranaga na Sibomana Sylvain aho bamwitaga mukecuru, ariko bavuga ko nta mpamvu yo kubivugaho byinshi kuko bizaburanwaho mu mizi y'urubanza. Buti gucura umugambi, urukiko ku rwego rwa mbere rwarabisuzumye ndetse rusanga impamvu ubushinjacyaha bwari bwagaragaje kuri iki cyaha ari impamvu zikomeye kandi zagezweho zituma Ingabire akekwaho ko yakoze iki cyaha. Ku mpamvu ya karindwi ijyanye n'uko ibimenyetso byabonetse mu buryo butemewe n'amategeko, ubushinjacyaha bwavuze ko atagaragaje ubwo buryo butemewe n'amategeko bwari bwo, kuko audio bavuga ko zitabonywe bikurikije amategeko Ingabire atazihakana. Bwavuze ko uregwa n'umwunganizi we bari gushaka kwinjira mu mizi kandi aricyo kiburanwa kuri ubu. Bavuga ko bwo bwabyirinze ahubwo bwagaragaje bizaburanwaho mu mizi y'urubanza, ndetse bugaragaza impamvu zikomeye Ingabire akwiye kuburana afunzwe. Ingingo ya 8 yatanzwe na Ingabire avuga ko atafungwa by'agateganyo, nuko ngo arekuwe adashobora gutoroka ubutabera. Ibi yabishingiye ku kuba nyuma yaho aho imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje kwitaba urukiko, aho yatumizwaga ndetse ko yanasabye kujya gusura umuryango hanze y'igihugu akabyangirwa, ariko akaba yarubashye icyo cyemezo ntagende. Yavuze ko ari umugore ufite amahame, ko adashobora gutoroka ubutabera kuko ngo ibikorwa bya politiki akora bishingiye ku mahoro. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwibaza niba hari igipimo kibaho uregwa ashobora kugaragariza inzego z'ubutabera mu buryo bufatika ko atatoroka ubutabera. Bavuga ko icyo gipimo kitabaho, bityo ko atakwemererwa gufungurwa by'agateganyo kuko ibyaha akurikiranyweho bikomeye birimo n'ibifite igihano kitarenza imyaka 5. Buti twe nk'ubushinjacyaha dushingira ku buremere bw'ibyaha uregwa akekwaho kuba yarakoze, bikaba byashingirwaho n'impungenge z'ubutabera ko aramutse akurikiranwe ari hanze yatoroka ubutabera. Ikindi ubutabera bwagaragaje nuko arekuwe ashobora kubangamira iperereza kuko yavuze ko afite inshuti zitabiriye amahugurwa yo guhagarika ubutegetsi, akavuga ko abafashwe ari bake kuko yitabiriwe na 26. Bavuga ko ahubwo abaye umunyarwandakazi mwiza yamenyesha ubutabera abandi aho bari bitabiriye amahugurwa barimo ngo n'uri hanze kugira ngo nabo bakurikiranwe. Umushinjacyaha ati mu gihe yaba yidegembya hano hanze ashobora kubangamira iperereza, tukumva akomeje gufungwa by'agateganyo byatuma iperereza rirangira neza. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko umwanzuro ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo bya Ingabire Victoire Umuhoza, umwanzuro wabyo uzasomwa ku itariki ya 7 z'uku kwezi 2025 saa 9 z'igicamunsi. Ngaye nguko ngize impamvu Ingabire Victoire yatanze iyi NNB izuma inkuru zacu kuri kwawe. Mutange ibitekerezo byanyu, subscribe tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.